الله عليه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama kar radio tamata fm immorde koloma haray alhamdulillahi rabbil alamin. hande kadi on jonnete ko tamon ko kelɗi, ko tamoton ko moƴƴi, ko tamoton ko nafata on, ko tamoton ko hara ko moƴƴa e oɗo radio tamata fm musidɓe julɓe tedduɓe. haray alhamdulillahi rabbil alamin. allahu subhanahu wa ta'ala o nemini en hande kadi hewtugol ka studio ɗo. haray noon karamo ko meɗen oustaz Mouhammad Julde Bari ɓe senike hiɓe seno dani en ɗo e mawdu'u labaɗo, mawdu'u hittuɗo. ɗulle ko mawdu'u honɗum ko fi nde ɗo julde witir. wano gelorɗon noon nde ɗo julde si welsindama ko allahu subhanahu wa ta'ala on tigiri holli en ka alqur'an. si julde nde welsindama ko boneji ɗin woni welsindoytake. aqimi salata inna salata tanha anil fasai wal munkar. iɗen andi oɗo aya. joni noon hande lagine hino laaɓani en poyi boneji ɗin no jokka pellet ko woni sabu ɗiɗo boneji ko welsindagol e reweteɗo. joni noon haray tokoro an no senorani en ɗo mawdu kelɗuɗo mawdu hittuɗo. min hiɗon andi innenen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal laabe andiraɗon bañan technology service. haray kadi ko tolimoɗon ka lawol kisal kala faalaɓe jentade oɗo émission ma jentitoyomo kadi himo ka Facebook maɓɓe. on natay ka Facebook jentoɗon tamata fm. haray hiɗon weltana miɗon jarna. haray miɗo wiya on tafaddal ya oustaz. alhamdulillah summa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. fa inna astaqa alhadis kalamullah wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umur muhsatuha wa kullu muhsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. a'udhu billahi minan nar. wa ba'd. fa ayyuha al-mustami'un wal mustami'at al-akarim naqulu lakum jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullah. haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo hanaɗo yettede o tagi en waɗi en julɓe o suɓi en kadi o waɗi en ko ɓuuri moƴƴude e mofte. kanko tigi subhanahu wa ta'ala o inni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. o laatike ɓurɓe moƴƴude e mofte yaltinanaɗo yimɓe ɓen. hiɗen jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala e o khayriya ɗo. haray hiɗen juula e oɗo nelaɗo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. oɗo neliraɗo goonga o yettini kadi ko o nelakon hay hunde o accali ko o heɓinta aljanna ma ko dandata yite si wona o yettini ɗum. fewno ko hajju makko sakkitol ngon ka Arafa o darino ɗon kanko nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam hawri e jumare. o dari o maaki est ce que mi yettini hal ballagtu. kanko nelaɗo Allah ɓay o maaki ɗum. ɓeɗo sahabaɓe wi'i ballagta risala wa addayta al amana wa nasahta al umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin. ɓe wi a yettini ngal ɗo nelal a totti nde ɗo hoolare nde Allah hoolima. andi ko Muhammadul Amin ɓe wi'eteno aɗi ɓe nelede. a totti nde ɗo hoolare a waɗi ko wi'aɗa ɗo a wakkilike a tinnike ha yaqini on arima. ɓe maaki allahumma shahad allahumma shahad. Allah seedito Allah seedito. haray hiɗen juula e ɓeɗo ɗe gandi nelaɗo ma kala julɗo e ande wotere Allah juula e makko laabi sappo. Allah subhanahu wa ta'ala kadi yeeti en kanko tigi himo juula e nelaɗo makko. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. haray en juuli e oɗo nelaɗo en du'anike ɓeɗo sahaba e makko. haray wano tokora an ɓeɗo ɓe makirno hafidahullahu wa ra'a. haray ko fi nde ɗo julde ko wiyete salatu witir wonɗe yewtude. ɗen andi ko wona yewtede konko fi julde. haray wonɗo yewtude on ko Mouhammad Julde wiyete. haray heɗitiɓe kadi wonɓe takko am ɓe gari ko Mouhammad Julde ɓe wiyete. haray Allah hawrindini ɗiɗo muraɗi. haray inchallah hiɗe yewta ñawore fi oɗo salatu witiri.
ɓe inni salatul witir haray ko sunna tentinaɗo ko ɗum woni madhab jumhurul ulama ko ɗum karama koɓe ɓurɓe ɗuɗo ɓe woni ko wi'i sabu ko tabiti kon e sayyidina ali ibn abi talibin kaw sifane e hadis ka nelaɗo allah maaki innal witra laysa bi hatmin wala ka salatikumul maktuba walakinna rasulallahi sallallah sallam awtara fa qala ya ahla alquran utiru fa inna allaha witrun yuhibbul witra rawahu abu dawuda wa tirmidhi wannasai wa ibnu majah haray sayyidina ali ibn abi talibin oɗo ƴettani hadis tabituɗo e makko ka o maaki nelaɗo allah maaki oɗo witiri wonaali ko waɗɗi wano julɗe moɗon ɗen noon wano julɗe moɗon farilla ɗen kono nelaɗo allah on waɗi witiri ɓe maaki ko onno yo yimɓe alqur'ana waɗe witiri allah ko o gooto himo yiɗi waɗanede gootum haray oɗo hadis himo ka imamu nasa'i imamu nasa'i kadi yaltinimo al witri laysa bi hatmin ka hayatil maktuba walakin sunnatun sannaha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o inni wo nelaɗo allah maaki kanko imamu nasa'i ko yaltini ka sunanu nasa'i won nelaɗo allah sallallah alih w sallam ɓe maaki witiri wonaali ko waɗɗi wano julde farilla nden kono ko sunna nelaɗo sunninimo no andi sunninoɓe waɗ shar'inoɓen ko ɗiɗo ko allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko par ce que nelaɗo allah maaki ala innama utitu qur'an wa mithlahu ma ɓe maaki ande mi okkama alqur'ana e ko fotata e alqur'ana wonnude alqur'an ɗen andi wahayuji ɗin ko ɗiɗiɗi ko wahayeyn ko alkitabu wa sunna ɗen andi karma koɓen ko ɗin ɗum fotti yo dallinore ko ɗin ɗon woni ko al usul al muttafaqa alayha wal kitabu wa sunna wal ijma wal qiyas al kitabu wa sunna na dey al kitabu summa sunna la na enen mari on ɗon usulu ko woɓɓe go wi'irta noon kono enen ko selli kon ko al kitabu wa sunna wal ijma wal qiyas ko ɗiɗo woni al adilla al muttafaqa alayha haray ko ɗum waɗi haray faamude oɗo witiri ene ɗum ɗo ko jeeya ɗum e sunnaji ɗin haray imamu shawkani ɓeɗo ɓe maaki ka deftere maɓɓe ɓe maaki wa qad dhahaba al jumhuru ila anna al witir gayra wajib bal sunna wa khalafahum abu hanifa fa qala innahu wajibun wa ruwiya anhu annahu fardun قال ابن منذر ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا إمام الشوكاني بماكي كفتح القدير ما دون كنيل الأوتار كنيل الأوتار كم إمام الشافعي بماكي يهي يو كبوري دور دي كرم كوبي وندي ويتريون وقداكي كسنة kono lundi keɓe abou hanifa e ɗum abou hanifata nu'man rahimahullahu kamɓe ɓe maki kamɓe abou hanifa ɗum ɗo ko faril ɗum ɗo ko wajib e riwaya maɓɓe go ɓe inni ko farde no andi kamɓe abou hanifa ɓe senniri wajibun e farde ɓe inni alfarde kamɓe imam abou hanifa rahimahullah ɓe inni ko ma sabata bi dalilin qati'iyin ko konko tabitiri dalilli pelletiyankojo wano ka tilka asharatun kamila andi ɗo ko dalil qati ko pellet tabiti ɓe inni alwajib ma sabata bi dalilin dhanniyi ko konko tabiti e dalil sikkeyankojo wano ko fasalli rabbika wanhar wanhar sayyidina ali ibn abi talib rahimahullah radiyallahu anhu hiɓe firi ɗon wanhar on ko fiɓanmo juuɗe ɗen juula jomma fiɓanamo juuɗe ɗen haray kono ko ɓuri feŋude ayan kon ko juulan jomma hirsanama ani ko inte dhanni ko hara hino naɓira cenɗe ɗen ɗiɗi noon no yaraɗa yon noon ɓe kamɓe abou hanifa ɓe maaki ko ɗum woni wajib ko ma sabata bi dalilin dhanniyin alfardu ma sabata bi dalilin qati'iyin e filla e maɓɓe goo ɓe maaki enen tigi tigi on ko farilla filla e maɓɓe goo ɓe maaki ko wajib ɓe landi noon jumhuru landi imam abou hanifa ɓe maaki ene imam haray mbeynen dey koko maako ɗon ɗo
ko farilla o witiri ha minen ɗum dey no ngalɗini men seeɗa ko waɗi julɗe ɗen ko farlano ko joyi nelaɗo allah on sallallah sallam ɓe seeni julɗe 50 fawa ɓe seenti ha ka ɓe tawi annabi moussa annabi moussa maaki ene mouhammad kono feƴƴiroyi ɓe maaki ko julɗe 50 fawan annabi moussa alayhi salam ɓe maaki he ɗum no ɗuuɗi yelto ɗoyte min mi esiyino ɗum e bani israila ɓe townano bani israila le hina mari cembe ɓuri e dewal ɓuri yimɓe maɓe yahu ɗoyta ɗum no ɗuuɗi yahu jeeja ɗoyta nelaɗo seeni jeeja ha woni julɗe joyi allah subhanahu wa taala wiɓe ene ko joyi woni ka golle kono si ɓe juuliriɗe nonɗo hana juulirede noon ɓe totti ko hana e majje kon haray ko julɗe 50 ɓe heɓata o wi konngol ngol wattitatake kan ɗo few ko joyi ɓaya noon wi he abou hanifa si on makani e ko julɗe 6 par ce que so eni tun ko farilla taw tawi ka julɗe ɗa wona julɗe 6 ɓenni haray buddilal qawlu ladayhi kono abou hanifa woniri ɓenni a min ɗo komi andi ko 6 ko farilla ɓenni fi honɗum min allah mari dali ha beela ɓe wi ha hande nelaɗo accali wittiri safa wittiri ɓe accali wittiri few safaran wa hadaran foti ɓe seti foti ɓe ñiiɓi ɓe juulay ɓe nelaɗo tabitata hunde sino ara ko farilla ayi kamɓe abou hanifa ɓe jogui ɗon ko ɗumanni ko tiiɗi kono ko alqawlu raji ko indal jumhur ko jumhur o wi kon ko ɗum ɗo woni ko jicci haray wonde e o wittiri ɗo ɗum ɗon ko sunna ko ɗum waɗi abou hanifa dallinori kadi hadise go aɗa wi al wittiru haqqun ala kulli muslim o inni wo tigui tigui on wittiri ko haqqe e hoore kala julɗo ayi o inni noon kanko imam abou hanifa o inni haqqun la yadullu o inni laysa hada lakin laysa hada bi hujja alal wujub o jumhur winni kono ɗum ɗo na dalil few ɓe inni haqqun ɗum ɗon tindina wonde ko wujub ha ibnu mundir o karma ko jo molanaɗo noon himo windi deftentede al ijma ɗum andi imam nawawi kan no mari majmu nden komi jallade 15 deftere jande al ijma ko deftere tesokere ni di ibnu mundir no mari kadi a tarhib wa tarhib nden ɗon kadi ko deftere ibnu mundir oɗo o maaki o anda hay e goto e karmakoɓe ɓen hawrodirɗo fottuɗo e abou hanifa ɓe feppodiri wonde oɗo wittiri ko farilla ma ko wajib tigui tigui ko sunna tentinaɗo nam o inni qala imam ahmad man taraka al witri amdan fa huwa rajulu su'in wala yambaghi an tuqbal jon noon ñawore noon oɗo witiri o witiri ɗo kono tenti ha imam ahmad maaki kala tertiɗo witiri e hoore teware haray on ko neɗɗo bonɗo hana ka jaɓe seedeyagal makko ngal fes sen daari kam mugni li ibnu qudama kam jalladu ɗimmo e sengo ɗerol e 150 ayi a yewtere imam ahmadou nden ɗon on jarama haray en andi oɗo witiri ono hitti ɗum ɗo no hitti pelletti ɗum tokkata haray o weltanama on jarnama fota haray tigui tigui on ɗo wona tukkugol karama ko ɓe wiya oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo haray ko ɓayri ko gandal ko ma yaltine kangal hana yaltinede ɗon haray ɗum ɗo ko holli en ko ɗum ɗo koko jokkete wona ko welsindete ɓayri ɗen andi hay faridda on no welsindede junggo woɓɓe haray noon enen yo allah dandu en ɗum haray tigui tigui on en andi ɗum ɗo koko hitti tigui tigui on ko ɗum ɗo woni ko famuɗen e mako mon o haray continane mawdu on imo laba haray ko toɗimoɗo inchallah o inni waya juul salatul wittiri ala rahila ɓe maki noon ino daggi juulugol wittiri e hoore mbaɗɗatiri masalan siko ngeloba waɗɗiɗa ma siko puccu waɗɗiɗa ma siko oto bakkeɗa ma siko avion bakkeɗa ma siko moto fo ino daggi ko juula hoore tun wittiri ittama abdoulahi bun umar oɗo o maaki laatinoke nelaɗo allah on sallallah sallam hiɓe waɗa wittiri ka hoore ngeloba maɓɓe hino e muɗum kadi ko tindini wonde wa fihi dalalatun ala adami wujubihi ɗum ɗon kadi no tindina angal waɗɗagol oɗo witiri ko waɗi
tuma nde wonno farilla on juulatake e hoore mbaɗɗateri nani nelaɗo he juulano farilla on ka hoore mbaɗɗateri nam ko wittiri on ɓe juulayno ka hoore mbaɗɗateri ɗum yaka seede voyage ɓeɓen e sofre ɓeɓen yoɓe watta yila kamɓe voyage ɓeɓen ɓe famodira e sofre ɓeɓen hara ka jippagol juula ɗum ɗon tigui tigui o moodi ɗum sattali ɓay haray ko e leydi ndi leydi julɓe wonɗen haray tigui tigui on dey en nani nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe juurali farilla on ka hoore mbaɗɗateri ko naafilo gon ɓe juuli ɗon nam hara hiɗen faama ɗon nam on ti si juuli farilla on ka leydi nam hino wawi naafugol ka hoore oto ɗon hino wawi juugol ɗo wittiri on kaw jooɗi ɗon on jarama haray ɗon ko ɗum ɗon haddisi on tindini nam joni noon are waɓutu ko waɓutu hombo nam o wittiri juulete nam o inni hino daggi juulugol wittiri on kala saa'i e saa'iji ɗin jemma nam ɗum noon ko ɓaawo geeƴe nam andi ɗo kadi jumhur e abou hanifa ɓe yeddodirɗon seeɗa nam haray jumhur o wi e ɗum woni imam malik imam shafii imam ahmad bun hambal nam ɓe maaki wittiri on daggike ka juule wo ɓaawo geeƴe nam abou hanifa maaki nam o waye si tawi naange muti futuro heewi nam jemma ari nam lanni ko allah daali summa atimmu siyama ilal layli nam ilal layli ɗon kono naange mutiri wo nam ɓey ndundango ka juulaɗo safitiri nam si tawi woni honno si tawi woni nam naange muti ɗon lanni kono noon haray ko ɓuri jiccude kon ko konngol jumhuru ngol nam mo andi waɗi siɗen yewtude ɗiɗo khilafuji jiccinen ko ɗum ɗo woni faqih kanko ko ɗum hananimo nam ko yo wowlu fop ko ɗum woni amana ilmiya nam o wowla fo mo bee ko wi'i nam o ara noon o jiccina ko karama koɓe jiccini kon karama koɓen ɓe wiɗoto ɓe ndaara ha si ɓe jiccina nam noon o jiccina harayta goto sikku ara ko sabtugol karama koɓe wonɗe na ɗum few ko wiyete jiccingol ko tabintingol ala tabintina inna ko ɗum ɗo ɓuuri tabitugol ko ɗum ɗo ɓeya ɗuɗuɓe ɓuuri tabintinde nam nam joni noon ka jumhuru jiccinirɗo Nam. ko hadise ɓe jogiti nam kaɓe ka allah ka nelaɗo allah maki sallallah alih w sallam nam inna allaha qad amaddakum bi salatin hiya hayrun lakum min humra ni'am nam wa hiya alwitru fa salluha fima bayna al isha ila tulu il fajri nam hadise on fillike ma abou dawda e timmidi ibnu majah cheikhul albani ɓe maage ka iwaul ghalil hadise on ko selluɗo nam haray kadi himo ka himo ka sunani abi dawuda kadi nam himo selli ɗon kadi nam haray nelaɗo allah maki allah subhanahu wa taala ɓeydani on julde ɓurde moƴƴude ngeloɗi boɗeji ɗi allah hide ɓuuri moƴƴude ɗi ngeloɗi yani juulugol ma wittiri on fewno ka duwa juulede ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude ɗiɗo ngeloɗi boɗeji nam ɓe maki sallu ha fa sallu ha juule nde dey nam hakkude julde geeƴe nden ha fajiri on ka feerata ɗon nam ko hakkude ɗum juulete nam ka salminɗa geeƴe haray waɓutu witiri o yuni nam ko ya juuɗu siɗa faala a juulay ɗon kisam nam haray ko ɗum ɗo holli wonde nde ɗo julde ko ɗo juulete nam ittamane nan aicha ɓe maaki min kulli leyl kadi awtara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam min awali lleyli wa awchatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar nam nenan aicha radiallahu anha ɓe makani en nelaɗo waɗi wittiri jemma on fof yani wonde ɓe waɗayno ko arande jemma ɓe salmina tun geeƴe ɗen si ɓe waɗi ɗiɗije ɗen ɓe waɗa ɗon wittiro kisan nam e sakkitode jemma on nan yani ka tummo jemma kadi ɓe beelo kadi o ha ka tummo jemma nam ɓe juula ɗon kadi nam ɓe waɗa kadi ka sakkitode jemma ko hikkodiri e subaka on nam ɓe juuliri noon Nam. naafi widema nelaɗo waɗi witiri jemma on fof ko yoɓe fuɗɗo jemma on fof ɓe waɗa witiri nanon nam ko wonde ɓe juulani witiri on ka premier jemma wonde ka tumbo jemma wonde ka sakkitode jemma nam karmo koɓɓen ɓe wiɗi ɗeɗo hadiseje ɓe wi'i wano imam daqiqil idi ka ihkamul ihkam nam charhu umdatul ahkam nam se daari oɗo hadise ɓe fensitimo to moƴƴa nam ɓe wi oɗo witiri ko daarande neɗɗo on nam ɓe wi si tawi neɗɗo on nam imo mari ko jangguete jemma nam hara so o waalike ɗon o janggay ha jemmina No. so o waalike ɗon himo huuli wota o ronko finugol kanko ko ɓuuri moƴƴante makko waɗugol witiri on ka arande jemma No. o ga salmina tun geeƴe watta witiri nam
ɓe inni ko wana noon kadi waɗugol mo tummo jemma so tawi mo tañƴini so waaloyke o immike ɗon jemma o waɗaymo ɗon koyo waɗu ɗon ko ɗon ɓuuri moƴƴude par ce que hadise go ari no ari wi iji alu akhira solatikum bil layli wittiran waɗe sakkitode witiri mon o jemma e sakkitode julɗe mon jemma wittir ɓe wi si tawi noon kadi himo hooli immoyagol ka sera jemma takko subaka on fenɗo wano 5 heures ma 4 yel o immo ɗon o naafa ɗon haray ko ɓuuri moƴƴude koye waɗɗo wittiri on haray ko ɗum ɓe fensiti so daari nden ɗon deftere on taway hino fensitaɗo moƴƴa ha abi saydine al khudri kadi o fillani en ɗo hinan aysa lanni hadise ɓe maaki wo wittiri nelaɗo o lanni telenka wendogu telenka takko subaka abi saydine al khudri o sifani en o maaki utiru qabla an tusbihu oɗo hadise seydi ko imamul muslimu fillimo imamu timmidi imamu nasai ibnu maja haray sal inchallahu kala ko yewtuɗen ɗo tokoɗa en sappinayi on jarama fota ko noon haniri fa hara on tiisi humpama o yiltitoyto defte hadiseje ɗo umma ha tum tafsir ɗe kutubul hadise on kadi wonɗen sappinde haray ɓe maaki kamɓe abi seydine khudri ɓe yaltini hadise ken laaɗo maaki waɗe witiri dey ko atti on weetude woni kadi hadis kadi laaɗo maaki salatu leyli mathna mathna fa ida khifta assuba fa awtir bi wahidatin ɓe maaki juulugol jemma ko ɗiɗi ɗiɗi julde jemma nden ko ɗiɗi ɗiɗi si tawi goɗɗo e moɗon huuli wata witiri on taw moɗo wata subaka on taw moɗo on waɗala witiri yo juulu wootere waɗanemo witiri nden ɗo wootere haray ko nden ɗo woni witiri haray ko nden ɗo woni witiri en aroya joni feññinen ko honɗum faanda witiri ko wootere ka ko ɗiɗi ka ko tati ka ko honno en aroya joni feññinen ɗum ɗon hewta e mawdu on no yeeso ɗo seeɗa inchallah haray en andi ɗo juulugol jemma ko ɗiɗi ɗiɗi juula ɗiɗi salmina ɗiɗi salmina ɗiɗi salmina wona tati wona wootere jeego ko ya juul ɗiɗi salmina ɗiɗi salmina hadise gono toon mo riwaya mo abou dawda kadi filli salatu nahari mathna mathna sa naafay ñalorma kadi ko ya waɗu ɗiɗi ɗiɗi haray ko ɗum oɗo hadise andini en o inno lakinna al afdalu an yuakhira al witiri o inno ko ɓuuri moƴƴude koye onti nennu witiri on sabu jabiri bun abdillahi oɗo fillanike en ko itte nelaɗo allah sallallah sallam nelaɗo allah maaki kala e moɗon hulɗo nde o immoyta ko jemma yo waɗu witiri dey non o ɗano kala hooliɗo o immoyto jemma yo waɗu witiri on ka sakkitode jemma no juulugol ka sakkitode jemma ɗon no janngugol ɗon fa inna qira'ata akhiri layl no sakkito no juulugol ka sakkitode jemma mahduratum wa dhalika afdal woɗon ko tawiti ɗum malaika ɓen arayta no ɓuuri moƴƴude oɗo hadis kadi fillike mima muslim hara en andi juulugol ngol koyo onti ko ɓuuri moƴƴude ko waɗa ka sakkitode jemma o wi noon si tawi goɗɗo e moɗon huuli nde o immata ko yo waɗu witiri ko atti o ɗanade wano ardi noon hadise on on andi abou hurayra kadi hino sifi o wi nelaɗo wasike mo piiji nayyi piiji tati imamu nasai kadi no yaltini on ɗon hadis ka o inni awsani khalili sallllahu alayhi wa sallam bi salahin o wi giɗo an on jaatigui an wasiyike lan la honno piiji tati o wi ara nun ɗum o wasiyimi juurugol salatu duha bi salati duha juurugol walluha on ɗum ko ila e 9h30 han e 11h00 juurugol ɗon julde salatu duha on hino juule darɗe ɗiɗi hino juule darɗe nayyi hino juule darɗe jeetati o wi nelaɗo wasiyi kelan ɗum ɓe wasile kelan kadi wal witiri qabla nawm ɓe wasi kelan yim juulu witiri komi atti mi ɗanade ɓe wasi kelan kadi horugol kala lewru balɗe tati sappo e tati sappo e nayi sappo e joyyi ayyamul bid oɗo hadise kadi ko imam oɗo kadi ko hadise selluɗo ko hadise yaltinaɗo ka sahih hadise selluɗo ken
en faami oɗo hadise kadi haray ko ɗum ɗon o yewti haray Abi Qatada oɗo kadi o filli fillama kadi Abi Qatada oɗo kadi o inni anna nabiya qala li Abi Bakrata mata tutir nelaɗo ma kadi Abi Bakara ɓe inni ene wonde sa watta wittiri o inni nelaɗo utiru qabla an anam min mbiɗa waɗa wittiri ko atti miɗanade fa qala li Umar mata tutir seydna Umar kadi wiya konde sa watta wittiri fa qala ana anamu summa utir on ɗon kadi landa o inni nelaɗo min miɗanoto min mo yo jemma noon mi waɗa wittiri ɓe landi seydna Aboubakir o inni akhastu bilhasmi aw bilwathiqa qala liman akhastu bilquwa on so ɓe landi seydna Bakar kadi inni min kadi enele miɗo juula wonde mi ɗano noon mi immo mi immo mi juula wittiri on haray ɓe inni ene hiɗa hooli a immoyto ɓe inni hi kamɓe seydna Bakar ɓe inni miɗo hooli miɗo immoyto mi juula seydna Umar kadi inni min kadi dow miɗo warra noon min kadi miɗo immo juula hara miɗo tañƴini miɗo felliti mi immoyto mi juula haray tigi tigi on ko ɗum ɗon mi waɗata haray Abu Hanifa Abu Dawuda fillike oɗo hadise Ibnu Khuzayma hadise ko selluɗo jon noon mawdu ko hikkiɗi ɗon kon witiri juuletake e nder jemma goto laabi ɗiɗi ittama e Talq bun Ali o inni sami'tu nabiya sallllahu alayhi wa sallam yaqul la witrani fi laylatin wahida oɗo inni witiri ala e jemma goto hara e jemma goto witiri ɗiɗi waɗetake ko jemma goto fest oni kadi wala e juusu naqtul witiri dagata ko kadi firtugol witiri on itta sa woni si neɗɗo on si juuli witiri feeña no yimo yo juulu jemma ɓaawo ɗum yo juulu darɗe ɗiɗi wota o waɗu kadi witiri laabi ɗiɗi ɓay hari o waɗi witiri imamul Khattabi oɗo rahimahullah o maaki imo windi deftere mo wonana ndentene Maali Sunan imamul Khattabi onni hadise on mana hadise on wonde kala waɗɗo witiri refti feeñanoymo faala immagol juula ɓaawo ɗum o fellitata ko witiri fes o juulay ɗiɗi kono watta witiri hande kadi ko ɗum woni konngol jumhurul ulama ko ɗuɗe karma koɓe oɗo Imamul Hafid al Iraqi winduɗo Alfiyatul Iraqi on karma ko jum molanaɗo o inni wa ila dhalika dhahaba aktharu ulama o wi ko ɗum ɗo yehi ko ɓuri ɗuurde karma koɓe وقالوا إن من أوتر أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا حتى يصبح وإني كلا كرمكم إني كلا وقت وتري وفالا نون جولو يقول باو yo juulu kala ko faala kono firtata witiri on hannden kadi o juulay ɗiɗi ha weeta hannden kadi o firtata witiri on o waɗa witiri ɗiɗi e jemma mahen adadu rakatil witiri embere julɗe witirɗen ko jelu waɗete witiri ka ara ɗum taw hino dagi yo on tigi juulu witiri darde wotere pet sabu hadis Abdoullahi bun Umar wiɗo on sala fa in khifta suba fa awtir bi wahidatin julde jemma ko ɗiɗi si tawi woni a huuli wota suba kam ñoƴƴe ɗon waɗu witiri wotere pet o inni fa fil hadith woni hadis en ko tindini sar inede waɗugol witiri darde wotere pet sanga huɗugol suba kam wota tawe ɗon haray ko ɗum ɗon oɗo hadise wi'i haray hadise goo ari inni man ahabba an yutira bi wahidatin falyafal kala yiɗude nde waɗata witiri darde wotere pet yo waɗu en andi ɗo witiri ko ila darde wotere haray ko wannoon Ibnu Umar kadi Abdoullahi ibn Abbas ɓe filli ɓe wi annahuma sami annabiya sallllahu alih wa sallam yaqulu al witru raka'atun min akhiri leyl witiri ko darde wotere peete ka sakkitode jemma hara en yiiɗo waya juusu an yutira bi 3 raka'atin hino daggo kadi ka waɗe witiri darɗe tati on tiɗe tati noon jokkidira ɗe salmina waɗa witiri ittama nena Aisha radiallahu anha
ɓe maaki nelaɗo allah lannoke hino juula nayyi ta lando moƴƴugol ɗen ɗon e labbede majje ɓe juuloya kadi nayyi wota lando moƴƴugol e ɗen ɗon e juutugol majje e moƴƴugol majje ɓe juula tati ɗum ko 11 haray nenan Aisha kadi fildike on ɗon hadis en andi ɗon kadi ko tati woni kadi hadis abil ayyub al ansari o inni al witru haqqun faman ahabba an yutira bi 5 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 1 falyaf'al nelaɗo maaki oɗo witiri ɗum ko ko haqqe yani koko jojjani neɗɗo on kala yiɗuɗo nde waɗa witiri 5 yo waɗu kala yiɗo yo waɗu 3 yo waɗu kala yiɗuɗo yo waɗugol wotere yo waɗu haray hadise on ko Abu Dawud fildimo imam Nasai ibn Majah wa in sallaha 3 falahu suratan so juulay 3 hara hima mari mbadeji 3 mbadeji 2 arano on mbadi suura arano on nde o juulta ɗe 3 noon hara ɗe jokkodiri o tayyo tayya gooto o salmina Abi Hurayra fillike ɗum ɗon nelaɗo maaki an yusalliha muttasilatan bi tashahhudi wahidin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutiru bi 3 tushabbihu bil maghribi ɓe maaki dalil oɗo juulirgol ni ko Abi Hurayra fillani o inni nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wota on nandin futuro on wutiro on e futuro ani juula 2 tayyo immo watta wotere salmina wonano juulirte few ko ya juulirɗe 3 noon nde wotere tayyoɗa tayye goto salmina ɓe inni waɗe witiri 5 ma 7 ma 9 ma 11 fuujina fillikeɗo ibnu nasr imamul iraqi hafidul iraqi woni wa isnaduhu sahihun tuginogue e hadise no selli ɗum ɗo woni suura arano on suura ɗimmo on an yusalli raka'atayn shaf'an wa raka'atan witran fa an nafi'in anna ibn umar kana yusallim bayna raka'atayn war raka'ati fil witri hatta ya'muru bi ba'di hajatihi haray suura ɗimmo on juuli 2 ɗen safe witiri ko 2 e goto famine haray Abdullah ibn Umar naafi juuli 2 o salmini wonde o yammira ɓeygore makko ne waɗugol goɗɗum ƴette ɗum ɗa addani lanɗa ndiyam ɗo ɓannanan nde deftere ɗo fiyo distance waɗe hakkude majji ɗo kadi malikiyankoɓe hino mari riwaya wiwɗo wowletaki hakkimde safe witiri no gasara ko ɓe wi'iri ɗum o piiji 2 kono gasa ɓe ƴellitaki o fillaye ibnu umar si deftere fiqihu e hadise yeddodiri tokora koyo ndaare si hadise on no selli king ko hadise on ƴettete par ce que karma koɓɓe fof imamuɓe ɓe inni ida sahha al hadis fa huwa madhabi si tawi hadise selli ɗum ko laawol angol no imam maliki maaki mo be no wowla sale mo be wowla jaɓe si wona jooma o kaburɗo ɓenni kullun yuraddu qawluhu wa yuqbal wa yurad illa sahibu hada al qabr ɓenni mo be wowla jaɓe wowla sali sona jon kaburni laaɗo ɓenni ko oɗo ɗum ko woli konko fof ko ƴette ɗum ɓenni ɓe janggi aya qur'ana on ko allah daali wa ma atakum rasulu fa khuduh wa ma nahakum an fantahu haray en andi ɓe ɗo Abdoullah ibn Umar oɗo kanko o gerdayno ni juula 2 o salmina hannden kadi o yamira goɗɗum no gasa yo waɗe fiyo o senndita hakkude majje malikiyankoɓe no gasa yiyaali oɗo riwaya ma o hara ɓe yiinamo kono ɓe hulay fiwata woɓɓe ɓen juulu 2 ɗen acca ɗo ronka watte ndeya ko ɗum si ɓe enna woletake hakkude majje kono na fi woletake ene woole tippude oɗo riwaya haray udditane e ligne on jarama tokora weltanike on fota haray tigi tigi on ɗo ni ko min jarni on haray ɗo tigi tigi on en faami fiiɗe ɗo oɗo witir e oɗo safa witir haray kaka tamata fm on jonnama ko tamoton joguitoɗo moƴƴa haray numéro ji ɗin ko 676 33 99 et 628 49 75 83 ko tolimoɗon ko radio tamata fm haray radio on no walli on koyo on wallito radio on onon kadi
addon publicité ji mon ɗin ka radio e kala ko annduɗon radio no wawi on nafude hara ko nafa nafowo aduna e lahara haray adde ka radio ɗo ɓe wallito on inchallah haray ko toolimoɗon meɗe weltani on weltani kadi ɓeɗo journaliste ɓe kipan ɓen no ɗum ɗo hewtira on haray onon kadi kipe nokko mon kon hewtira ɓe haray meɗe weltani on duwani on jarni on fota haray ko toolimoɗon hiɗon wawi noddude ɓeydon famude oɗo programme e ɗiɗo honno muhadaraji e ɗiɗo yewtireji haray ko toolimoɗon inchallah nam continue kane to haray Abdoulaye ibn Umar kadi fillani en toujours o maaki nam kana rasulullahi sallallah alih w sallam yafsilu bayna alchafi walwitir bitaslimin yusmi'unahu nam hadise mo imam ahmad filli ibn hibban nam anno imamu tahawi hafid ibn hajar ɓe yaltima ko fatul bari ɓeni tuguinogal ngal ko tuguinogal donnugal nam haray o maaki kanko no ke hino sennidi haray ko ɗum woni ko ƴetti nam oɗo sennidigol hakkude safe witir on nam haray andi witir on ko ya juulu ɗiɗije ɗen nam andi ɗon kadi hakkude nam assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah ko homɓe wonɓe honto nam ko toolimoɗon fama landal mo ngal joni ɓe gelike ɓe jabade inchallah nam tokora nam haray en nani ko ɓeɗo ɓe siɓɓe meɗen wonɓe tawya landi si goɗɗo gayni gueƴe ɗen ko honɗum hatti atti hani attade wadde ɗon ko ɓuuri hande ko wonti waɗa ɗiɗɗije waɗeteɗe ɓawa gueƴe ɗen safa o safa ɗen ɗon ɗiɗɗije o juulaɗe o gayna si tawi noon o gayni ɗen ɗon noon o waɗa safu on ɗiɗɗije ɗen noon watta witirde ɗen andi ɗon kadi jumhur on ko ɗon yaaɗi abou hanifa kamɓe maaki a salmine tun gueƴi siɗa fala watta witirde nden noon hara waɗa alɗiɗi kono ɓeya jumhur on ɓe inni wo nelaɗo ɓe heewali wadde ɗum kamɓe ɓe juulayno ɗiɗije ɗen si ɓe watta wotere nden haray ko ɗum ɗum ɓuuri jiccude e konngol jumhur ngol haray koye onti si gayni gueƴe ɗen koye waɗu ɗiɗije ɓawa gueƴe ɗen no watta ɗon ɗiɗije ɗen ka safa eji noon o watta witiride nden haray ko ɗum ɗum ɓuuri moƴƴude nam en andi nam assalamu aleykum wa rahmatullah ko homɓe wonɓe hon to non landal mo ngal faami ko weltanama aleykumsalam nam en nani landal ɓe bandira e men ɗo haray si wonti juulali ha weeti si o immike kamɓe inta salatu hayru mina nawmi ɗon no dagui kaw juula ɗon fillama e sahabaɓe koɓe juulayno ɗon e maɓɓe ɓe non aicha wonde soɓe weetorino abi hurayra no jeeya e maɓɓe abdoulahi bne oumar no jeeya e maɓɓe si tawi no woni ha weeti o woni wano ñalli koyo accu ha 9h 10h o juula ɗon nayyi ɗon nawitiri nden tum addata nawitiri nden tum adda o juula ɗon nayyi inchallah o juula ɗiɗi o salmina juula ɗiɗi o salmina karmo ko ɓeyni ɗum ɗo rampilanay mo wittiro on inchallah ha o karmo kojo cheikh salim mo najjid rahimahullah ɗumma hafidahullah alan tanjini heɓe wuuri hafidahullah ɓe maaki wonde hino jeeya e ko hollata imanu goɗɗo lo'i ha cippitike accugol juurgol safe wittiri ɓenni min madahil dofil iman tarkul witir ɓenni no jeeya e feeñanɗe andugol imanu lo'i ha accugol wittiri on haray safe wittiri on accetaki si wonti woni hande lere ɗon koye juuruɗen ɗon dardena inchallah on jarama haray tokorami ɓeydita ɗon haray ɓay o maki fi cheikh salim mo najjud haray ko ɓeɗo jeeyani oɗo site wiyeteɗo islam kia haray ko site kelɗuɗo mo tawata haray musidɓe men ɓen no wawi gollitirdemo emo mari naforeji molanaɗi site on son naati e makko no woodi ɗon ka winda ɗon kala ko faala ɗon landade ka dina mon o winda ɓe jaabo on sika ka français sika ka arabe sika ka anglais sika ka chinois site on no laba moƴƴa faalaɗo natude site on o waɗa tun islam o waɗa q o waɗa a aray ko noon site on natirte mo labba moƴƴa noon haray ko cheikh sali mo najjid woni ko waɗani cama on ɗon nafoore inchallah
haray hikken ɗon waya juusu an yusalla witiri bi 5 rakatin aw 7 rakatin wala yufsil baynahuma bi salam haray wano wirɗen noon hino dago ka witiri on juule darɗe 5 ma darɗe jeɗɗi ma darɗe jeɗɗi haray onti salminago woto ɗum ɗo fof hino dagi ittamaynenam ummu salama ɓe maaki kana rasulullahi sallallah sallam yutiru bi 57 la yafsilu baynahuma bi salami wala kalam mo imam nasai filli oɗo hadis o nenan aicha nenan ummu salama ɓe sifi nela lannogue no waɗa witiri darɗe jeɗɗi ɓe waɗani 5 hara ɓe sennirala hakkude majje salminago hay wona salminago wona haala ɓe makatano ɓe salmintano ɓe hawta ɗum fof ɓe juulande wotere inchallah haray fillama nenan aicha kadi radiallahu anha kana rasulullah nelaɗo allah lannoke sallah sallam yusalli min alleyli 13 raka'a nelaɗo juulayno jemma darɗe tati darɗe 13 e nder darɗe 13 ɓe waɗa witiri 5 e nder ɗen yani ɓe juula darɗe 7 ɓe juula 5 ɓe juulani ɗen darɗe 13 jemma hiɓe juulayno kadi jemma darɗe 11 e nder ɗen ɗon noon ɗen ɗon 5 ɓe tolotano ko ɓe tayyo si wonaka sakkitore ninaka darde sakkitorde oɗo hadisi kadi imam muslim no fillimo sahihul muslim abou dawda kadi no yaltinimo imamu Tirmidhi kadi no yaltinimo haray ɓe signali lero nden ɓattike ko no woniri to koto nam haray hino daggi kadi ko onti juula kadi witiri on darɗe wano wirɗe no darɗe jeɗɗi ma darɗe 9 haray ko jokkodirɗe fillama oɗo abi saidin bun hisham qala li aicha an bi'ini an witi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o landine nan aicha o inni humpitan kon no witiri nelaɗon ɓayɗen andi sonnaɓe nelaɗo ɓen ko ɓen ɗon ɓuuri andude dewal nelaɗo ngal surtout no witiri on e piiji ko yowdiri telen ka suudu haray holli sonnaɓen kadi wotaɓe foofu eɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe jangga diina on andi innugol ɓawɗo inneteno sonnajo nayo janni so na julduɗi haray ɗum ko toñgol sonnaɓen haray ko harani sonnaɓen kamɓe kadi ɓe janggu diina taɓe jogo hakkille ɓe inna minen ko min sonnaɓe tigui tigui on hay min janggi min heɓata gandawana worɓe ɓen o yoɓe wakkilo ɓe jangga ɓay min duuɗe am jali no woodi hara ko sonnaɓen tun duuɗal am wongal hamdallahi ngal o sonnaɓe woni janggude e maggal hino toon sonnaɓe on ɗe finagol sahihul boukhari alhamdulillah haray ɓe finike ha ɓe hewti sahihul boukhari ni ko ndemi woni janggude alhamdulillah haray meɗen nodda sonnaɓe kala hettiɗo yahi duuɗal ngal hino ɗon haray ko tenen talata ko ɗum woni alarba konen noon balɗe 3 inchallah haray ɓe signali noon ko minti ɗi lutti numéro mon on make numéro mon on fino ɓeɗo sonnaɓe jangguira e ɗeɗo duuɗe joni noon haray numéro an o ko 622 98 97 21 ma 664 23 93 34 on jarama 622 98 97 21 ma 664 23 93 34 on jarama fota albarka to koto haare mi weltani ko min jarni on fota mawdu o labama moƴƴa haray min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗo bañal technologie service numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray ko ɗum ɗo min marno hande kadi komin tami on ka tamata fm haray tame joguitoɗon ɗum ɗo moƴƴa o weltanama on jarnama haray inchallah